Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa baraka ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina syafi'il mudhnibina maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sesami mulja torse abdina amulja aki ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para sepo, para guru, ajunan seteja para alim, para ulama, kacukenan ajunan seteja sanak famili, karabat, taretan, peletatangke, ajunan para bapak, juga ajunan para ibu, utamaipun sepo, guru kaula ajunan Fadilatul Mu'azzam ajunan semulja Kiai Haji Khairul Mufid da ajunan abdina sangat amulja aki Fadilatul Mukarramin ajunan seteja para sepo, para guru. Si abdina tak nyebut asma mulja ajunan, setentona tanpa nyebut asma da ajunan seteja abdi telem juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat bapak kepala ti sakat di tempat sarang seteja pamong di sana, sarang seteja jajaran epon da ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan imut sahibal manzil bapak tuan rumah kat di tempat taretan dapat muhaqi sekeluarga da ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, ajunan seteja para undangan, karabat, famili, taretan, peletatangke, ajunan para bapak, juga ajunan para ibu, da ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki. Dalam giliran abdina nyampayakina sakater hikmah dari acara sebuareh dari wafata almarhumah al-maghfur laha Nawati, rasai pun tidak pamator sepatot pantas ikebai pamula dari jihad abdina angin, abdina amulain kalaban nambai poci, nambai pangalem ngatore syukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas papareng tambahan nikmat sehat, seberingin tambahan nikmat sempat, sehingga kalaban sehat dan sempat kaula ajunan irzekein hadir dak ka di tempat dalam acara nyampung belah baik kalaban belah seki odi juga nyampung bagus
kalaban peles yang pun wafat khususnya almarhumah Nawati dari kak dinto paparing mulja serezeki akidak kaula ajunan kesempatan siang laku are mangken kak dinto tempat ngireng sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam manturmu ketap-tap langkeng kaatorada kaajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad ban ilanjut akinda seteja keluarga telemah santri murid sahabata ban itros akina dak seteja umat langkong-langkong umat sejakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawi laranganna rahmat Allah kehormatan keselamatan dari ajunan Allah mantarmu ke rezeki akinda kaula ajunan seteja dan penyerap pada ka almarhumah Nawati amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja kalaban rasa cangkolang abtina iki salan abtina ngak mator ce abtina sangat sibuk abtina sangat repot isi yang laku are mangken ternyata abtina ekasokanin adiminin ke khairul mufid dari kak dinto da keajunan sepertama kiai abtina nyuun sapora sebanyak atas kacang kolangan kak dinto ben da ajunan abtina ngatorakin pamator sesangat pamator sakalangkong sesangat agung jazakumullah khairal jaza amin Allahumma. Para rabu sesami mulja salah starina pamator sesebut abtina sarang taretan bapak muhaki sekeluarga pakon hadir dekat di tempat untuk mangkin ajunan sekejap insyaallah ta'abid idilem ajelas akin sakonni insyaallah tak banyak tentang hikmah dari acara papangkian isi yang laku are mangke. Para rabu sesami mulja acara sebuare sangkolaki bi para ulama toronaki da kaula ajunan tradisi kak dinto sareng para bengasepo kak dinto sepertama ke ngacirna bahwa orang seodi nyalam tunya tak kenging peke hubungan fokus kalaban orang-orang syampon wafat karena panapa para rabu sesami mulja orang syampon wafat kento di antarana almarhumah Nawati mangken kadintonon depak de alam perbatasan antarana alam dunya dan alam akhirat seinya maaki alam barzah al hajiz bainad dunya wal akhirah yaipun ulama alam barzah syampon ida paen sareng bengasepo syampon ida paen sareng almarhumah Nawati ban alam sepekal ida panna kaula ajunan iki kadinto senyamin alam barzah atau alam kubur caipun ulama alam barzah kainto lebih lebar etempeng dari alam dunya badapana pai barzah kadinto non manabi orang kainto keluar dari kaudian alam dunya nyango dua perkara nyango keyakinan sepender nyango kelakuan sepekus ereng kesbi para santre nyango iman ben Islam maka tentona orang gila bi Gusti Allah pamasok de daerah kepunan seterbes de ka swarga cak maturena caipun syaran kitab sulam orang kento menabi salamat di alam barzah alam kubur jendelan swarga ampun ibuka de ka kubur teran swarga ampun pada pak ro'oma swarga ampun pada pak sebagian dari kesenangan swarga ampun irasaaki mantur tepada ke almarhumah Nawati amin Allahumma. Para rabu sesami mulja sapalikenon caipon para ulama ibila orang kadintonon tak lolos nyangu iman ben Islam
arteipun masuk kafir dak ke alam barzakh, maka tentona orang gila bekal ipa masuk ada daerah jurang seterbes dak ke apoi neraka mantur pada selamat, amin Allahumma. Nah, orang sebenarnya alam barzakh itu non keinto sesalamat panapa boleh separa pantak selamat keinto siampun seneng panapa boleh separa panposang beringsang keinto caipun Sufyan ibn Uyainah sangat butuh sangat parlo ngantos ngamba dek rem kere madu anak potoh karabat taretan beletatang ke siodi alam dunia. Nah dari kadinto para rebu sesami mulja manabi kadinto abareng kalaban kasok kada Gusti Allah saja kaketian dari teretan bapak muhaki ngemutin nawati saja dari bernan amal bagus mulai dari gencerna ngormat tatang ke gencerna nyampung bela gencerna maus yasin maus Al-Quran maus tahlil maus salawat gencerna ngatoren sedekah dan gencerna amal-amal bagus lain manabi itere mabi Gusti Allah pada pada kaureng seholen pada pada ka almarhumah Nawati keinto sangat eka bunga sangat eka perak sangat eka jember bahkan keinto non namdain pangkat iajunan Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma, amin Allahumma. Kak dintoh para rebu pada mulja kabadaan orang ahli kubur kak dintoh sesalamat panapa boleh saya tak selamat. Nah milana dari kak dintoh alhamdulillah kaula ajunan banyak keistimewaan banyak dari kelakuan bagus saya laksana aki isi yang laku ari mangken. Pertama rabun kaula ajunan kong langkong rabun ajunan para ulama mapunga dak kateretan bapak muhaki seki odi alam tunya sekeluarga kong langkong rabun kaula ajunan mapunga dak kateretan almarhumah Nawati manturmu ke lalakon bagus ke ento eterem asareng Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma, amin. Para rebu sesami mulja nyikapin pemberangkatan kaula ajunan menuju da alam barzakh panapa kaula ajunan kento deki i waktu berangkat itaragi ada kekebunan seterbes ka swarga naudzubillah naudzubillah summa naudzubillah panapa kaula ajunan kento i waktu berangkat laku du malam da alam barzakh kaula ajunan kento i jurungap akin kaula ajunan kento ibuanga kaula ajunan kento ijungka akin dak kacurang seterbes ka apoi neraka. Nah kento seputo epekir bi baabe idelem neros aki karen umur ngantos de tengah pate. Para rebu sesami mulja Debuna Hasan Al-Basri idelem sebagian kitab bahwa orang ia teraki ka kubur ka ronon karo beda dua beda orang karo keng iteragi ada kekebunan seterbes ka swarga beda orang karo bi beleta tangga saya teragi ka kubur keng ibuang ada ke jurang seterbes ka apoi neraka kak bisa para bapak para ibu beda tatang ngerah beda tandan beda koden untong calakan. Debun Hasan Al-Basri sakak dinto jelas yatawassadul mu'min fi qabrihi ma qaddamahu min amalih. Orang berangkat ke alam kubur gelenon senyangu iman kento teh lah mangkat ke kubur kento nyangu iman beda dua beda nyangu iman tak nyangu dosa beda nyangu iman keng nyangu dosa tusan imna isapora bi Gusti Allah tusan imma ta isapora bi Gusti Allah. Nah Debun Hasan Al-Basri orang ia teraki di alam kubur beda dua in khairan
fa khaira wa in syarran fa syarra. Dabun Hasan Al-Basri anu cun orang ruak keng etaraki ada kakebunan seterbes kadalem swarga badarwah sabalika keng ibu ngada ka jurang seterbes ka apoi neraka kainto bade koden panapa kode tanda tatangerang tergantung kalakonna sama saudi nyalam dunya in khairan fa khaira mun bagus lalakona ka Gusti Allah mampu arok torok parentan mampu ajawin larangan ban bagus lalakona tengka lakon dak kakabulan Gusti Allah kong langkong akor sataretanan tak soker sabeleen tak amuswan satatangkeun khaira maka orang gila i waktu ya teraki bi bela tatangke etorok bunte bi para gurun kong langkong senal kena khaira maka orang gila keng ia teraki dak kakebunan seterbes ka swarga manter tepa ada kaula ajunan sateja angka tanangah amin Allahumma amin. Tetapi sabalik wa in syarran fa syarra manabi orang kento ai waktu odinya alam dunya neros aki karen umurah ngantos paten coba lalakona ka Allah kata panapa conton taat oleh ka perentan Gusti Allah tak ngalakonin perentan Gusti Allah arompak larangan Gusti Allah coba lalakona ka Gusti Allah kong langkong juga coba lalakona ka kabulan Allah bilebi mate parapan soker bantare tanah mate parapan sedih ban belen mate parapan amuso ban tatangken syarra maka orang gila non kobater keng itarakia bi bela tatangken ibu ngabi bela tatangken dari kaudian alam dunya ibu ngada ke jurang seterbes ke apoi neraka manter pada selamat amin Allahumma amin. Nah jalan keluar kati panapa setero kaula ajunan kento bi bela tatangke laku du malam ia terakin dak kakepunan seterbes ka swarga kati panapa jalan keluar kaula ajunan bi bela tatangke laku du malam i waktu ya teraki ka kuburan setero tak keng ibu yang ada ke jurang seterbes ka apoi neraka dabun Hasan Al-Basri faghtanimul mubadarata fil muhlah tore kaula ajunan pong ibriin kesempatan udi kesempatan baras kesempatan sehat ibriin papareng sempat tore sebagus tingkat aki kabagusan nada ka Gusti Allah sejuba tore tuli atau beda ka Gusti Allah bilebi non montoro seta nyangwa iman ben Islam montoro mati ya nyangwa koncin swarga debun ulama jawin empat perkara empat kainto te tafsilah namung ibitonga terpaksa abdina ngatoren hal kak dinto karena manabi kalaon kainto ampon la abeg beretah panyakit iman ben Islam sepa empat kainto no panapa boleh kainto empat berdekapi sitong dari empat mun ika sangu mate lalu je para rabu sepada mulja sepertama sekencang cor ngancor asak rosak dak iman Islam kaula ajunan at-tahawun bisolawatil maktubah orang inteng dak kabejeng selema waktu orang paltopal bejeng selema waktu bila bi orang tak ngalakonin dak kabejeng selema waktu epan sapanapan kitab kong langkong guru abdina pernah ada buaki coba orang tak bejeng nak mun aten ngarep terus jadi orang selamat dunia akhirat buru ngaki karep jadi buru ngaki tak kira ketemu ben selamat dunia akhirat sito nomor dua
para rabu sesami mulja debun kuru abdina pamasakatin orang jerecong malah beda telil hadis kayak itu pamasakatin orang jerecong tengkalakon keng pakun istiqomah bejenga tepak palaksanaan na bejenga tak kira abid masakat jerecong tak kira abid tengkalako cuban tuli yang kesbi Gusti Allah oleh berokan bejeng nomor telok orang tak bejeng na ben bulan si umrah ben tahun si haji kasokinna dari lambe takar bangkrut takar miskin saya bagi kareng fakir ben kareng miskin keng tak bejeng terus iki bemate kabadaan kada jiriya hajin umron sedekah amal-amal bagus selain tak kira iterima bi Gusti Allah karena bejeng ampun tak paratuh karena bejeng ampun lah kosong tak bejeng berangkat ke alam akhirat kento pesen guru abdina tetingireng para rabu sesami mulja kaula ajunan ka dito andi ruwet andi sosa di antaran banyak ujian banyak coba kento di antaran keluarga kaula ajunan bedereng nakal ke beje keluarga kaula ajunan beda orang paltopal bejengah dilebihi keluarga kaula ajunan beda orang seta beje nah dari kadito para rebu sepada mulja mungkin ngarep aba kaintonon teromatia nyangu iman ben Islam nyangu keyakinan si bener amal sebagus nah katore kaula ajunan ja sampai artikel bejeng dalil ulama at-tahawun bis salawatil maktubah yurithu su'al khatimah orang ngatingkel bejeng tak bener bejengah pal bejengah mun erok toro aki tanpa atobat ikasangu mate naka orang jiriah bekal mati ya coba dibudi seika tako mate tak nyangu iman ben Islam manter pada selamat amin Allahumma senomor dua para rabu sepada mulja kelanon tak bentati sakainto bencara macam kula kento benih keng bade ngotoen wallahil azim punten nalamun bade ngotoen dan kula kento tak atoro kula ngalak badan ngalak sameton para rabu sesami mulja senomor dua sekencang cor ngancor da iman Islam kaula ajunan panapa nyabu itu lumrah ampunan ilao pak nyabu kento mun la nyabu kento non ancor sedejen pak mun la nyabu kento ancor sedejen bu sabu kento lebih bahaya beli na boleh lebih bahaya etembang ber etembang arak etembang nginum ber lebih bahaya nyabu itu kapotosna para ulama juga pengakuan dari para dokter lebih bahaya nyabu pon dua nomor telok idaul muslimin nyakeen umat Islam dilebih saya saken kita retana dilebih saya saken kita tangken dilebih saya saken kita belen umat Islam secara umum benih bela benih taretan benih tatangke jaga telok perkara abdina tapangki sareng kaya khairul mufid panapa tugas abdina jaga perasaan ke Abdul Mufid nomor dua jak saken badana ke Abdul Mufid kaya khairul mufid nomor telok jak ganggu jak pontut jak kala diandin kaya khairul mufid sakonni panapa boleh banyak manabi tanpa etin dari beliau kento si nomor nyakein umat Islam jadi jak saken parasana jak saken badana jak ganggu diandin kento sikap abe ngadepin umat Islam secara umum panapa boleh kita retan panapa boleh kita belah panapa boleh kita tangga senomor 4 sekencang mate tak ngiba iman ben Islam
kalakuan secor ngancor da keiman ben Islam, uququl walidain, orang langka kareng sepodua, orang bengal kareng sepodua, orang masosa maruwat maparasaan da kapanggeli nereng tua dua. Arem pak perkara ban zaman mangken kento ampun lumrah teh. Banyak reng tak beje. Lah banyak orang nyabu. Banyak orang nyakin umat Islam. Banyak orang langka kareng tua dua. Nah, tore jendi ngarena tatangke. Ngarena keluarga tibi. Ngarena tanian tibi. Dari macaran tele keluarga kaula ajunan orang seta bejeng keluarga kaula ajunan tuli latinen tuli pabecek tong nomor 2 keluarga kaula ajunan bede senyabu tuli kento latinen tuli nyari cara untuk ipambu 2 nomor 3 keluarga kaula ajunan bede orang sekencang nyakein umat Islam nyakein bele nyakein taretan nyakein bele tatangke tuli atasin kentono. Nomor 4 tengalen keluarga kaula ajunan cek sampai beda kacong ciping langka de kaula ajunan cek sampai beda nak potong langka kareng tua dua sering abdina nyampai yakin khususnya langka kareng tua dua beda telok perkara teh cek sampai abah kento andi salah jangan sampai kaulah ajunan kento tek kerenain bi telok kento bi telok orang mula telok orang itu bentuk kaulah ajunan tak rena ada kaulah ajunan tu kada kaulah ajunan pangkelina apa boleh koro budu kata Malik riat coba tompok kita pada pak kapirun langi pak alemin ada reng alemun beni Malik naudzubillah keng langka kata lo orang gitu non kita beban ilmu bekal acung ke akin orang jadi ke dalam neraka kita beban ilmu bekal acung ke akin orang jadi ke dalam neraka pasir rasa pertama cek sampai abe ke intonon tek kerenain reng sepo dua itu kanin bi reng tua dua cek sampai nomor 2 cek sampai abe ke into andi salah kamat tua dua monreng tua dua kabegusan ada kaula ajunan ampun jelas bila bimbu siapa dia kajukan emak tapi mangken panapa kabegusan amat tua dua ngereng di dalam Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun singkat orang andi laki orang andi bini Arya orang jadi andi kes tangkes andi dengadeng andi pengaman dari apoi neraka hunna sitrul lakum minan nar wa antum sitrul lahunna minan nar jaipun panapserna ulama dekat dinto ayat bini raji kaula ajunan kar pangamana kaula ajunan dari apoi neraka dengar kaula ajunan kestang kesa kaula ajunan dari apoi neraka siapa ni kejukan bu rakan ajunan laken ajunan dengadeng pangaman kestang kesa ajunan dari apoi neraka coba dimoleh lake ibrin matua dua idimoleh bini ibrin matua dua Arya matua dua abri kestang kesa apoi neraka baik kareng lake baik kareng bini anin man zaman mangken ke intonon laken eka polong tedung binin eka polong tedung matuan eka muso nikahanin zaman mangken soro jaatan colan nak poton ningkino soro jemberingki kau diinna soro benderingki tengkalakon apa langka karing tua dua langka kamat tua dua senomor telo hari sabak di budi teh keng abak lanceng bahasa ulama dilebih ke senomor telo pasera senomor telo alladzi allamak orang sing ngajarin syahadat kapan jenengan orang sing nyangkolen ilmu agama kapan jenengan orang sing morok lep aleben kampung karo kapan jenengan gelenon teh guru tolang kauda ajunan benih namung make tabeta benih namung make banyu anyar benih namung make tenggina benih namung make lenteng
benih namung makes dogiri guru kabdi karuan mun panjenengan toman aguru tetapi dia kalau paen pak polan banyak reng lupa tapi kengain pak karena banyak reng tak ingat Al-Quran panjenengan hatam kabasera ni kama ke kampung karo gelenon ke kampung kini memang ke kampung polan ajunan bedai kampung aroring keluar di pondukan digelar ustaz kalau pain guru Al-Quran keluar dari ponduk aban penter maca kitab guru Al-Quran ate binabiaki tak kira berokah ilmu jiriah tak kira manfaat ilmu jiriah apa guru Al-Quran reraton guru teh karena apa Al-Quran mamba'u kullil ulum Al-Quran resombre setejen ilmu tak kira tahu maca Safina Sulam tak kira tahu maca I'ana Fathul Mu'in ben sama macam mun tak keng orang gila ampun lah tahu maca Al-Quran jadi Al-Quran kentu ilmu pertama si wajib itulah ngaki dek karena foto benda kasantre milana dari kaintoh guru pertama kaulah ajunan cek kalau pain guru pertama kaulah ajunan mun ilm putin teh ngaji Al-Quran hatam ka kiai kampung terus ngunduk ke sitong pesantren karo keng nerosagi teh keng nerosagi ke pesantren aduh gelenon mun la katamoyan tapangkiban guru ya guru pesantren salai sabe sandala ki makeluar ubeng ikebay pen lampena tanang pas ki isiom ili beli bagus engkau ngempol tanang ben sopok bagus keng sayang orang sehormat ke guru pesantren kata jiria mun tak ngerena ada ke guru Al-Quran pada nu lain sengak tak ruas yang paling raja tolan jadi dari kak dinto barabu pada murjah montro kaulah ajunan ke intonon kelenon mati nyangu iman ben Islam jok sampai enteng ke pejeng selama waktu jok sampai nyabu jok sampai nyaken umat Islam jok sampai langka kareng sepo reng sepo kaulah ajunan beda telo tong mambu sengarembi kaulah ajunan matwa dua syabri bini ben laki dek kaulah ajunan telo guru senyang kolen ilmu dek kaulah ajunan mantermu ke kaulah ajunan sareng keluarga nak foto kantos ke hari kiamat parengna selamat dari 4 perkara selamat dari atingkel pejeng selama waktu amin Allahumma selamat dari nyabu amin Allahumma selamat dari nyaken umat Islam amin Allahumma selamat dari langka kareng sepo amin Allahumma mak embu mak tua dua ben para guru selamat dari langka keseke sebut amin Allahumma amin para rabu sesami mulja keran kak dinto sebisa ia toraki sebisa sompengaki kesempatan laku are mangken salah lopot orang lebihna nyuun sapora sebanyak dak kaya Haji Khairul Mufid abtina tak ngantos pamulanga ajunan karena abtina cek kapurun kiai ben mator sakalangkong de ajunan benda seteje para kiai mator cangkolang ingkele ka ada para rabu sesami mulja kak dinto sebisa ecatoraki salah lopot orang lebih nanya unsapora hadza wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.